Ceremonia cultura ritual sau Waterfong. Familia bot kefi oel halau seremoni ritual sau Waterfong. Halau hanesan kultura ida ia kadak nua tinang ida dala ida. Nunemos uhin APW 23 online news asistik nua nongkikan hamutu ko familia bot kefi oel. Husi umalisan ay hoin aldia nongkikan suku bobo meto oikusi raiwa. Membro familia bot ay hoin sira ida mai hodi ne batar futung ida karua. Membro sira ne mai husi umane no fetosan sira. Batar sira nebe familia hodi mai fahe ba fatinghat. Hanesan ume tobe be matang fatkana hau nasib. Seremonia ne hahu husi ume tobe. Husi familia botai hoin representamos cada uma kain ema nain ida. Incluimos fuensai sira tan precisamos atu participa ia ceremonia idane. Hatene kalian liutan prosesu ritual familia bot ay hoin ini alalaok iha kultura sa Waterfong mai itaba akompanya hamutu ko programa hauniak nua edisang segundo bawin loron. Ihane lianain am kefi bata sehatur lilin simbolu hafutarba umalulik no sasan lulik sira. Hodi hato uluk orasaung akompanya husi membros familia hutu ia umalaran. Hafoin sunutia ahiwan no hamula kremata hatur sasan lulik sira ia fatuk lulik ne oing no hasai orasaung o nasuin sinal nakloke ritual. Membentangkan kau ni membentangkan kau ni Depois familia sira sesai mai iha areadores umalulik nian. Mai benafatin iha rin lulik atau hare fale loke lisensa iha airin lulik ne.
Sinan remata harohan ia umaluli kelaran, se hatudumos ho oho animal nebe prepara ona husi familia bot kefi walnian. Manu nudar simbolu ba oferta, nune oho ia ritual hudi turuk ran ba fatuk lulik no hasai na fating orasaun, no harohan hanesam bele hare husi am kefibata halatir mai. Poin remata ritual tama ona bahan hamutu mai beliane umane sira se oho no tei no feton sira se hamos patar no ahu prepara ba almosu hamutu am kefibata haktuir. Objetivo usi ritual saubatar fong tina ida dala ida. Tevok tae ukik tae na masan kit na bunong kit. O tali at fain hat piao hit novik, piao hit tolok. Tema te i. Wait noel. Na itnambi felmese. Tu kit neken e kit neken na koi. Helo kam nondok ook fatu volein am hou volein. Am kefe. Muhoit ayan bi imu pimpakom bi mo kone pauk pina mai pina. Es na babu na tamnas. Nek miska mum na miska. Oneung ka esan. Na swet ka esan. On maneruma loritan vivi no manuselu. E hasanesa simbolo agradecimento batina kotu. Animal hiragne oho hamutu reserção handa hulu batar ita hutunya lisan ita precisa preserva ne ita bela haburas na fating unidade iha diversificação foi lisan iha itanya kunua. Nemak seremonia saubatar tuirlisan familia kefiuel husi umalisan aihoin non kikan babameto. Apolinário Kefe, Geralifa, Sebastiane Pereira, para o programa Audiono APB 23 Millennials. Café